kuble yafi baro kasngi buram jongka jingkyu jongo Jesu shabneng na ka gospel kat kumulukas kalanong arpusao de kod san po terter teu Jesu ulayalam yeki senran sabar ganong ba hadu Betania hangta ula raya lakti ula karkuyeki kadbau dang karku ula klad nunaki but la raya ushabneng kini kila led pai sa Jerusalem da ka jingkmen ka bakrao ko himen ko parabayit kana ka singiburam jong ka jingkyu jongo Jesu shabneng kalong ko ka singiburang ilaban nong ba la bu dao Jesu hi ula khodi ka apostle ula ongi ki bakideban lum lang halor ulum Betania but hakmar jengki la jingthog ong la raya ushabneng but ngalungo la thohangne haba Jesu la kyusha beneng kini ki apostle kila late pasha Jerusalem daga jingkmen ka bakrao sutrai lada mafi hadim ba filet on tap ya iwe ye agent fi filet pasha yin daga jingkmen ka bakrao kibe ki nangom no tap jayu ne balik kini ki apostle kila dap daga jingkmen ka bakrao sengap Jesu ula raya kikti jongo baru la kerku yeki detang kene kat bau dang kerku ula klad nanaki kejing tre bakat dua jongo Jesu shwaba on mina kene ka perthe galalong ban kerku yeki kat bau dang kerku la rana ya ushabneng klampet ki apostle ki deban kemen bad Jesu hila kular lada kabahaba ngalet na namar dangalalet ngilaban ngin sapayo ya mansim bokoi pasipi ya mansim bokoi nong pentengen but pigan mau Stephen haga tmir jeng jingyap jengu ulai ka benengala pli baru ulai ya Jesu hajan ipabne te mangi menta akan ka simboram jong ka jingki jong Jesu shabneng kamde kasngi jong ka jingsusi jingsanor jingdo jingkarmen ngide balang kum kini ki apostol bale kilai yo Jesu bakar ko yeki kadba udang raya kti jong kebat kadba udang karko kimi Yesu tekamon Jesu dan hangna menta ngitip baru udang leyo menta udang kerkuing rebaling imi ya gene gakti jong kini gikti jong Jesu ki badang kerku namar ngipet ya gikti jong kibe ngidang wat o nagadao jong no mano bale kumne ngidang wat nagadao jong no gikti jong no kabapolong yang ikumne tengi aga jing ngimdon porshuban yu kum kini ki apostle ya gikti jong Jesu ki badang kerku kat bau dang kerku ajing bas kene ka jing pulai mata ka singi ko himen ko para bayet hapneng kini ki jinge jinsusi jingduk jingkarmen jong jingin jingi lada ngi kum ki apostle ngi dang kan mo ngi dang yi ya kti pas bon jong Jesu badang kerku ngi rungin salam kum kini ki apostle badap daga jingkemen blay on sa kerku ko dayengi bat kito kikti jong Jesu ba ula rana beneng ban kerku ya ki apostle bat muntaru lamba ki apostle ngi dang yo jingkerku jong blay ai ba un kerku yengiro haga kerteng pa baru kon baru mansim bokoi homework pule lot gijing pule khamtam kam jong ki apostle klanong baningkong dekat baningkong hadu sipo la shairu